izi FDLR rero harimo ngo abagore babo, harimo abana babo, ibihumbi 2,500. Urabona ko ari abantu benshi cyane, ni benshi mu by'ukuri. ubona ko babyariyeyo, hari bafite abuzukuru, bafite abuzukuruza, abasaza, abakecuru. Rero twakubwira ko abangaba rero bakaba bari mu ndiri za FDLR ngo yarabagumanye, ngo rero nyuma yaho rero M23 ifatiye umujyi wa Goma, aravuga ati mugomba kujya iwanyu. M23 rero iboherereje u Rwanda. Iki rero kikaba ari ikindi gitego kuri M23 nyuma yuko n'ubundi ifashe abanyarwanda igahitamo kuba ibohereza iwabo. Rwose iki ni igitego M23 itsinze. Mu by'ukuri isi yose irumiwe nyuma yo kubona aba bantu. Izi mpunzi ni nyinshi cyane. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'urukundo, gura ikibanza cya $1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire. Hamagara 0783 93 793. Marshal Real Estate iduhaye Saint Valentin. Yes, kanizere ko mumeze neza ku biganiro tubategurira ndetse n'amakuru tubagezaho. Ni mwenye ndaki kuri kamera, muri kubona kuri screen zanyu. Twamaze kugera muri Grande Barriere, aho nubundi ni kwa kundi ubwo twerukaga ahangaha twari tuje kwakira abasirikare ba FDLR bari bagarutse mu Rwanda. M23 wabo yari yafashe matekwa irabatanga ibaha leta y'u Rwanda. Ubu rero tuje kwakira impunzi z'abanyarwanda 2,500 bari barafashwe bugwate na FDLR. M23 rero yagize gutya abanyaga, iravuga ati aba bantu bagomba gusubira iwabo mu Rwanda. Turahangaha rero mu mupaka, imyiteguro ni fresh cyane. Ku ruhande rw'u Rwanda nta kibazo, haba HCR irahari ndetse n'imodoka zitwara abo bantu zose zirahangaha mu mupaka. Nka Kivi wacu rero twaravuze ngo inkuru ya mbere ni kuri Kivi wacu, breaking news ni kuri Kivi wacu, buri kintu cyose ni kuri Kivi wacu, haba mu buryo bwa audio ndetse n'uburyo bwa video, nkuko n'ubundi twabibijeje, nkuko twabibasezeranije. Icyo umuntu aba agomba gusabwa uba kuri Kivi wacu ni ugukora icyo bita subscribe, ugahakikisha ko amaze gukanda subscribe ndetse no kukazogera kugira ngo dushyiraho ikiganiro ubone notification, kugira ngo gahunda zose zigende neza cyane. Twabukereye rero, tumeze neza, turi na swaga, turi buri kimwe cyose kugira ngo tubagezeho ibintu bigiye bitandukanye. Kambashimire mwe mwese mwamaze gukora icyo bita subscribe. Yes, ngizi modoka zije gutwara abo izo mpunzi. Urabona ko bakodesheje Virunga, ngizo HCR. Urabona ko buri kimwe cyose kimeze fresh cyane. Nguwo uwa mbere, ngabo ko bari kuza rero. Aba bari barabaswe na FDLR, akaba ari impunzi z'abanyarwanda my friend 2,500. Yego, nibo bari kunyura kuri uyu mupaka muto mukuru La Corniche. Abantu benshi bawita Grande Barriere, kandi koko niwo mupaka mukuru uhuza u Rwanda na Congo. Natwe rero Kivu iwacu twahageze kugira ngo tubereke buri kimwe cyose, tubereke image, tubereke buri kimwe cyose uko umuhango wo kubakira umeze. Buriya ngo n'umwana w'ikirara ngo yarakiriwe ko n'ubundi n'umwana. Okay, yes, ngabo abambere ngabo
dore barimo barabereka ati muze rwose tubikore gutyo. Ngabo abasaza banze gutaha kare barigundiriza bategereza ko M23 ibafata kugira ngo ibambutse mu Rwanda. So bakunzi rero ba Kivu Iwacu, turi hano kugira ngo tubereke n'abamama bafite abana batoya ubona ko bananiwe. Ni impunzi nyinshi 2500. Okay. Ready. Okay. Nguwo rwose kugira ngo mukurikire image rwose. Yes, bakunzi ba Kivu Iwacu, urabona ko ngizi imodoka mu mupaka. Bivuze ko rwose ibintu byose bimeze neza. Yes, urazibona izo modoka za protege. Twababwiye ko ikintu kijyanye n'amakuru twebwe turi abambere rwose. Abaturage b'u Rwanda, imodoka za HCR ngizo urazibona. Umutekano wakajijwe, ni cortege nyinshi cyane. Turi kuri Grande Barriere mu by'ukuri, aho izi mpunzi ni nyinshi, zisaga 2500 bari baragoswe cyangwa bari barafashwe bugwate na FDLR. Ariko ubu ngubu magingo aya ngaya kuba rero M23 ayifatiye Nord Kivu igafatira na Sud Kivu, ubona ko ibintu yarushijeho gukora akazi, yakoze akazi kenshi. M23 bakubwira ko yarwanye n'abasirikare 50,000 by'imitwe yitwaje intwaro igiye itandukanye. Muri uko kurwana rero niyo mitwe yarwanye na FDLR, ari naho yabohoye abaturage bangana gutya 2500 bagiye kunyura ahangaha kuri uyu mupaka munini wa Grande Barriere, ahangaha uzwi nka La Corniche. uzwi nka La Corniche. Ngabo rero izo mpunzi ngizo rwose ubona ko yitahaniye imashini ye rwose. Ati n'ubundi ningera mu Rwanda nzakora akazi kanjye k'ubutayeri. Uyu we yaramugaye, ese yamugariye ku rugamba, ntago haburamo na FDLR abangaba rero rwose akaba ari impunzi z'abanyarwanda, zimaze igihe muri Congo.
M23 rero ikaba yarabafashe ikaba ibashyikirije leta y'u Rwanda. Abantu rwose hari indirimbo bavugaga ngo ngarutse mu Rwanda ndiyiziye iwacu mu Rwanda n'amahoro. Dore disi nguwo saziyeyo ku mbago nguyu nguko uko baza mu by'ukuri bakunzi ba TV wacu akaba ari umubare munini rwose bari kugenda baza mu byiciro akaba ari umubare urenga 2,500 2,500 turahangaha rero kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kibacika image zose kugira ngo tuzibereke ahangaha kuri Kivu iwacu. Twabemereye ko tuzajya tuba ba mbere ku makuru, tubemerera ko tuzajya tubaha amakuru, turanabibizeza yewe ngenda bisinyira, nemera ko ngomba kubaha amakuru. Nibyo koko uyu ni wa munsi rero n'ubundi wageze wo kugira ngo ayo makuru ngire nte nyabahe 5 kwa 5. Ngewe M23 iza gufata igoma yarwanye n'abantu benshi. Izi FDLR rero harimo ngabagore babo, harimo abana babo 2,500. Urabona ko ari abantu benshi cyane, ni benshi mu by'ukuri. Ubona ko babyariyeyo, hari bafite abuzukuru, bafite abuzukuruza, abasaza, abakecuru. Rero twakubwira ko twebwe turi hano kugira ngo tugire gute, kugira ngo tubahe icyo bita amakuru. Urabona ko bamwe nukuza gutyo zimgenzanye agafuka, urabona ko nta n'ikintu nyine bazanye. Dore we nibura ati ni uguteka gusa, ni icyungu harimo ibyo kurya. Ati nibura abana banjye baraza kugira gute, abana banjye baraza kurya. Turi ahantu heza kubaha amakuru. Gusa abagabo ni bake, bakunzi ba TV wacu, abagabo ni bake, abagabo ni bakeya, abagabo ni bake. Abantu bari kuza, abagabo ni bake. Abagabo ni bake. Sinzi niba rero muri kubona image rwose. Abana nibo benshi, abagore ubona ko abagabo bo ni bake. Ni icyiciro cya mbere kigeze ahangaha, turategereza n'ikindi turebe. Bigarukiye mu Rwanda ni amahoro. Mu Rwanda ni amahoro, u Rwanda rwiteguye, rwabakiriye neza. Ubona ko n'ubundi ni umwana ujya iwabo barisanga. Yego
n'abana bivanze abana biganje benshi, abagabo bake nkuko nabibabwiye, abagore benshi ndetse n'abana. Kivu iwacu twageze ahangaha kugira ngo tubereke, tubaha amakuru rwose, amakuru mutasanga ahandi, nizeye ko mutayasanga ahandi, niyo mpamvu aya makuru n'ubundi ngemba nayabahaye, amakuru nizeye ko mutayasanga ahandi. Abangaba mbonyemo abasaza, ubwo M23 yakoraga umusako, babandere yafashe, ni ukuvuga ngo biganjemo abaturutse za Rwerere, aho bita ngo za Rwerere, abaturutse za Mutura, abaturutse za Karago, harimo ngo n'abagiye bagurishije amasambu. Abangaba rero bakaba bari mu ndiri za FDLR ngo yarabagumanye, ngo rero nyuma yaho rero M23 ifatiye umujyi wa Goma, aravuga ati mugomba kujya iwanyu. M23 rero iboherereje u Rwanda. Iki rero kikaba ari ikindi gitego kuri M23, nyuma y'uko n'ubundi ifashe abanyarwanda igahitamo kuba ibohereza iwabo. Rwose iki ni igitego M23 itsinze. Mu by'ukuri isi yose irumiwe nyuma yo kubona aba bantu, izi mpunzi ni nyinshi cyane, 2500 M23 ibohereza mu Rwanda, ibashyikiriza leta y'u Rwanda. Abantu rero bavuga ati ni amashyi kuri M23, ni akazi gakomeye M23 iri gukora ahangaha muri Kongo, nyuma yaho ifatiye uyu mujyi wa Goma, aho ubona ko abasaza bari basaziye mu mashyamba ya Kongo, abagore babyariye abana benshi mu mashyamba ya Kongo, ubona ko ibisanze ahangaha mu Rwanda. Ni ikintu cyiza cyane cyo gushimira M23, kuko harimo n'abatazi mu Rwanda, kuko ariko hari n'abamama bahazi, barakubwira ngo iwabo ni za Karago, iwabo ni za Mutura, iwabo n'ahantu henshi hagiye hatandukanye. Niyo mpamvu rero duhari nka Kivu iwacu kugira ngo tubahe image, tubahe ishusho yuko ibi bintu bigize gute biri gukorwa ahangaha. Rwose tuvuga ngo M23 wakoze akazi katoroshye cyane. Bwana Makenga, ingabo zawe urabona ko nibura u Rwanda rubyungukiyemo kubona abaturage nk'aba ngaba, amaboko y'u Rwanda yongeye kugaruka mu Rwanda. Tingarutse mu Rwanda ndiyiziye, iwacu mu Rwanda n'ubundi nta mahoro, umutekano wabo bitaweho, bararinzwe, bameze neza, kandi hari n'uburyo aba bantu bagomba gucyurwa. Mberetse amabisi ari ahangaha, rwose mwabona ko u Rwanda ni igihugu cyiza, igihugu gitemba amata n'ubuki, buri wese yifuza kubamo nk'umunyarwanda. Ni ikintu rero cyiza cyane, nko kuba ari aba banyarwanda n'ubundi batahutse bavuye mu mashyamba ya Kongo, aho n'ubundi FDLR yababwiraga ngo mureke gutaha, ngo igihugu tuzagifata. Muri 2 haragera, 2 rimwe biragera, 2 kangahe biragera, kugeza ubwo n'ubundi imyaka ibaye nyagateke, imyaka 30 irenga abantu babundabunda mu mashyamba ya Kongo. Ni igitego rero M23 itsinze, isi yose nyine iratunguwe. Tshisekedi bavugaga ngo nta banyarwanda baba muri Kongo, urabona ko imigambi ye iguye mu mazi. Kunzi wa Kivu iwacu, ndi kugira ngo urebe inkweto zabasaziyeho, ubuzima bw'ubuhunzi buragatsindwa n'Imana. Ubona ko hari HCR, ubona ko iri kubafasha. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu burahari, Meya Murindwa Prosper, inzego za polisi y'u Rwanda mu mutekano nk'uko bisanzwe, nta makemwa. Inzego zose zishinzwe impunzi, ubona ko zose ziri mu kazi. Yego, urabona ko zose ziri mu kazi, rwose ibintu bimeze neza cyane ahangaha. Mungu wabatu